سورابا کوئٹہ کراچی مزندگ سرا ٹریفک والے یک چوکی بیران اور چا مردم سک ٹپی آنی تہا چوکو زال بول ہوارا مزندگ سرا ویکو گاڑی و کار نیاما ڈک ورگ سبا ویل پیشت کا ٹپی بنداتی طبی کو مگدیے کے واسطہ DHQ سورابا سلطنت گفتگاں کوئٹہ تھانہ زرگون آباد ناشر کارانی ارشا پولیس کانسٹیبل غلام مرتضی بیران پولیس کارندہ لاش سول اسپتال سر کنگ تک کوئٹہ دمک آمنیسی اڈہ ناشناسی مردمانی تیر گواری یک ور نئے ٹپی امبتا پاکستان ہواڈ یوگی دنیا چکانی میان استمانی روز دارگ ہو گئیں پیروچا دارگ مول مراد چکانی وانا گزانک جان سلامتی و ذہنی اہلکاری بابتا شعور و ودی کنگی دان کے ملک و رات دین رویہ وتی باہرہ مان بکنا گوادرہ حق دو تحریک چی دستی ازال بولانی مزنی مچی برجم دارک بتا مچی ازال بولا مزنی کے ساسا بہر زرتا حق دو تحریک سروک مولانا ہدایت الرحمن گوشگین کے گوادر لس سے محلو کے وڑا ماں تو گوہرانی تہا ہم شہورت کر وستگی 4 سالہ گوادر محلو کا حق پلک ہو گیا نو زال بولا ہم سورہ کی ہلاپا محکم ہوگی بلوچستان محکمہ جان سلامتی 80 کروڑ کلدار شکی ہرچو درچانی انکشاف بوتا بولان میڈیکل کالج کوئٹہ 4 کروڑ چل لگ کلدار درمانانی زور تو زور ریکارڈ گاراں ای زر درمان زور کے واسطہ 2020-2021 کے بجٹ مختص کنگ گفتگاں یہ رہشون شاہ محمود قریشی سائفہ کیسہ ضمانت واسطہ سپریم کورٹ رجوع کتا شاہ محمود قریشی جمدات کی درخواست گوشک بودتا کہ ضمانت پر دستگیر کنگ مبی آئی درخواست بنجائی سرکار و تحقیقارانی وزارت فریق جوڑ کنگ بودتگاں کیچے دمک بال گترا دگے کشا نس کتگی بمترا کی سبا سہ مردم بیران ونشو نرڈا تراکی یک گاڑی نشانک جوڑ کنگ بیتا بیران بتگی مردم ہما گاڑی سوار بیتگاں بیران بتگی مردمانی زیادی چا بال گترا گوشک بو گئیں نشانی تہا 2 براد ہم ہوارا اسلام آباد احتساب آمد گزا توشہ خانہ کیسا پیسرگی مزن وزیر نواز شریف بیان ریکارڈ کنائنے کی درخواست منظور کتا آصف علی زرداری نواز شریف و یوسف رضا گیلانی خلاف کیس گوش دارگ بوتا نواز شریف و یوسف رضا گیلانی نیمگا بلیڈر آمد گس پیش بیتا وکیل صفائی گوشگین کے نیب کٹنی دیگ بوتا کہ نواز شریف بیان ریکارڈ کنائنے بھی مصری کے صدر آصف علی زرداری گوشگین کے ملک پلگاری کی چنکاریاں نیمگا رو گئیں پیپلز پارٹی الیکشن واسطہ تیاری منا الیکشن کمیشن سراسر جمع بھیسیں کیا پلگاری کی چنکاری کنائنی پیپلز پارٹی یکتی گلیں کیا ہمو کوڑی ماحولہ کی چنکاریاں بہر زورگے بودش داری من یقینی کہ 8 فروریہ پیپلز پارٹی یا ملک کے اکثریت گل جوڑ بھی تو دیما ہے مسلم لیگ نون رہشون احسن اقبال گوشگی کہ مارے یک محکم سرکاری پکاریں نو کی سرکار ادا 6 سالہ سک محنت کنگی ملک یک تھیٹر نہیں کہ شتہا مداری ضرورت نبی پیپلز پارٹی گورا سندھا 5 سالہ سرکار بوتا نون لیگ گورا یوکا 10 سالہ پنجابہ سرکار بیتا سیکیورٹی فورسز گوری چانی وزیرستان آپریشن کتگ آپریشن نیاما 4 ناشرکار کشک بودتگاں گوری چانی وزیرستان دما خیسورہ آپریشن نیاما کشک بودتگی ناشرکارانی تہا ہائی ویلیو ٹارگٹ ابراہیم موسیٰ ہم ہواری آن ناشرکارانی سروک بوتا اب تک اکتوبر غزہ جنگا بیران بودتگی اسرائیلی فوجیانی کچ سے 180 سر بیتا زمینی آپریشن بنداد کنگا پت 50 اسرائیلی فوج کشک بوتا
اسرائیلی مزد وزیر وائٹ ہاؤس جنگ بندی و بندیگانی رہا یہ بابتا ہما سگو ڈیل رد کو تک بیان گوشک بتا کہ یرگمالیان زد رہا کنک بابتا ہچ وڑی ڈیل کرن نبتا کرکٹ ورلڈ کپ سیمی فائنل آسٹریلیا ہندوستان 6 وکٹ چا پروش داتا گوئی ششمی رندا عالمی چیمپئن جوڑ بتا آسٹریلی بیٹر ٹریوس ہیڈ سنچری اور مارنس لیبوشن 50 رن با ہندوستان جوڑ کتگی 240 رن ٹارگیٹ آسانی سرجم کرنے بیتگا نصیر آباد بن شہر ڈیرہ مراد جمالی میونسپل کمیٹی سٹاف شہر صفائی کنگا سرجمہ بے صوبہ شہر ہمگورا ابید گند گسڑ دیگا ہچی گندگ نبی گیش متگی گسڑانی سبا دمکا وڑ وڑی نادراہی شنگ بوہانے میرپور خاص سول اسپتالہ گستگی 1 ماہ 24 چکا ہوار ابتاد ناگراہ بیران گستگی 4 ماہ نیاما 96 چکانی بیران بوہگے ہم حال دیما اتک میرپور خاص مستری اسپتال یوکا یک ڈاکٹر ہفتگی 6 روچہ اسپتالہ ڈیوٹی دا کروڑا کلدارے کرپشن صاحبہ اسپتال تباہی شہداد کوٹا گوشت مارکیٹ گستگی 2 دھکاں گندو گسڑا دومی نیمگا مارکیٹ ماڑا ہم پرشت پروش بوہگے صاحبہ ای ماڑی کو جام وحدہ کپی تو وائلے سبب جوڑ بدکا کشمور مردمی نو کی دورہ ہم زندے بن کی آسراتی اچھے بھاراں کشمور گھیل پور دگے کار بازی سال گزگا پت نا سرجمہ دگے نا سرجم بوگے صاحبہ محلوق سفر کنگا جنجال پیش آہ گئی کسانے چک روڈ نہ بوگے صاحبہ اسکولہ ہم شت نہ کنا